kurua kurikanaga antu tababa nturene. Christmas ni ruju na family yakwa twerana kuri antu bara vulnerable kana bara bainyilikite ni mpara thaitu ina crop failure sana ndene yegembe north na yegembe central na yegembe na tigani ya line ya Isiolo tona antu bara bategomba buru kuona gentu kinya tuyisherekeana na bakwa na family yakwa kinya bona gentu ya kuruma tuwiranirwe nabo na kinya bo basokere Murungu nkatho ati nima basherekea guciara kwa Jesu. At least nyabo bakaumba guthura kwika antu barumite na bare bakera Murungu ni boya no ntu bamantu yeu. Tuwe tu family tumbo semanya na antu bara kuruba 70 witia na ntu wibo batumba wisoera. Tumbo bathiongo ikenda bakaumba kwiranirwa amwe na batu twinthe na twithe tukitumba gwike kitharimo. Tukwerware kwaya na Christmas ke bakori kenda inya tu celebrate tukwe kuciarwo kwa Jesu wetha inya baba agewira cua atwetha tugewira cua amwe nabo ekuru obaba bakuru banenkerwa kinya kanini ikaraba nenkero mwekuru akaromba na kinya agachokia nkatho akiuga kijuki arothathimwa no ntoba kwebumiria kubatetheria ye baba itumie chokai kubata kime baba kia kuitarua kini mutino yoka kunange madabao ya ngoma madabao ya saitani nduga ngoma kuchunda no ntoba kuona ntoba tukua tukuria thiungu tukuminya tutikwa porea nabu Murungu abokinye antu au twakinya bokinye o wete na mbere na kuolelia ana benu bathome baita ngambo kuibwa ake babwe batuthaitira batwabia kora yonto bibi are tutikuona bia kuria batu tuyekoro muno itukuribu bonene na inkuibwa ani ngocokia nkatho ibwa ke babwe bwa ya ke batue Isaia kijuki urakujite wamwe na muji egwake nikenda batetheria ekuru baba ukuru bankurukia miaka 70 na bia kuria kinyare okungwira ntugo yaro ntugo ujathigonkia Christmas auria nabo achiari ibwega bakamenyagiro kinyare abakura ekuru baba kuru sana baba ingi bari na miunde minene na into biao bayirana bo no bayirana babatianirio baingi batinwa nabo aikuru batana batirigana ina muthaka na bakinya mucie baba ingi bari batiana iria aciari bara batinwa nabo nyo bari abia kuria ndaromba twite kiao na twite heshima kiri aciari betu na Murungu atutherimo kitherimo ke Murungu kiuma kiri antu ya bau ndiromenyera muciari kitharimo ikita weto kitharimo akingwine ciaku weto kitharimo aki mantu yaku yonthera ukubwethia weta kinya ngwino konera kwenderwa ukulukira itharimo byo muciari ne ntomenyera muciari itharimo kabi kuthiata ne nto muciari akawirwa kuinkwera kinya antu ba wenzetu ba inya ejimeti betu muciari na batere kumenyerwa inkwira antu bameru muciari na batere kumenyerwa no weta wa celebrates na family yaku boka wererwa nau lakini kwe mtura ukorere impara antu fulani werero eta utethie mtu inya Murungu abutharima na kumbithia kumbinyoke la mako moya boya ende baba ko nyoke thote na kintu kingi royo ntukwe Christmas kaba wetire ukamtu kintu kidogo at least iba weretu nkorone no bitharimo byaku bikuingia weekend kumege North Betan Class Chabari